hari ya kitanda ari mu cyambu kisagama na wafiri so muri Kanyansiko twine mitumbe ebiri y'abakazi bato barwa gati myaka 35 factory na tushuramirirwe zero maranga abebembezi na abasecurity bona utwara hamwe twatanisize hamwe ahakubeshongezi nindazi ryonze yongera umurika gwitu abe byo kwerinda batwara emibiri y'abagenzi ahirwaro rya Ruhoko okongera kuceberwa okwita omuntu tekumaraho kire kizibe cyabakiroho ekyama no kucengana kwa kubari enshonga yakuba yaletera abantu aba bagira ubutikerezana CDO ariyaha ogwo akagongo bimwombi ntebe kuletera abantu bagira obutabanguko omumaka na no kuleta komite yagira obuzibu kimwe muri ebyo no butikerezana sibo kugira ngo oze kwita oba oze kwita abantu abandi kosa tuwita wirukanga we no birukanga nimpamya tine haraze nza kumurona kandi tuza kumbona we nk'ikiteko naza kuboneka kandi amatekano gaza gukora ko kucemereye kwa zireki kucemereye kwa kira mwe ninjumirira ibikorwa nk'ebyo amakoraga gashakwa Timothy. Okay, namakuru gobsas munonga koruga mu district eyibanda abantu bine obsas ya ntujumire bukorwe bukire bwizere bitu nkisana azifite twine kitorukora kuri byo bwisi kutwara amateka mu ngaro koraki jemo twatwine butekeranganiza nk'abantu abumezi utekeranganiza bwina kubaho so kwikarana bundi balaza paka balaza January to December ngwito tulikurun paka nabamo buntu busobora koraki baito bwejamu wabutwazota kurora ngo bundi wasobora kwano bumaraho kalen hati nkeke chikoro akirorore ngo abire mukyara tabakamazire na myaka 2 balham ya muhambo mezi wenzi so hati antongera kwekaguza kandi ubiyito mukazi ekyamuyisisa kandi umutaka neighbor takwenda neighbor jirece yagamba shi ningachi but kanato byakubere kiti yakwisere ikikari kiyona kimara uko norora bali bati abantu bali bayingi so no byakozera ata abantu information paka benejya koraki nejya kutuka stress nyingi yongire no taikiranganiza na bweyongire bwingi bayitu tunko tsemere kwantu busorovinga tuti omubwiro burukiro bwingi ibikoro byo bwisi kwikya abantu obuta oli amutemaho mukono rundi okuguru ebye bikoro tebisobora kwihaho abutaikiranganiza obuturuko batwine omuntu na muno mbagonza ngaine umuraba mutaikiranganize na muntu ne kinige kinyakuhingura ine ekitwine ekitarukusana umuntu muhigize okake namazima abamwe bine tempa tubakabatsa kwe controlling baba banyijire andoshanga merwizo bayakore kintu echiya tasheme kuba nakora ningo shanga yatandika kwe kunanka ku regrettinga later kebuza tato kunaye hangine maybe nkiraro baje echichonka nkabantara ke konka kwita abantu babiri really namakuru gobsas so ntongera kwanjumire bukorwe byo kandi sasa na family zezo zenyini ezinya kwihirwa abantu babo na muno mbikoro kwambisana biti kandi from nowhere jemmo mzaira akora kasimungwe ngo haba ukeno haba ukeno ntongera kwantubijumira amazima kandi amaka tigasemeriro kwanugombe kyabwa umongere kwa nesanetyo aroho mu muhabuzi akatayo babuzi yagambinywe abariyo numwefora mukayire kanu amaka rundi abasejja mwenda bali bate nabati mutere mwe myaka enyuma murola abazaire banyubo nabayisinywe bakagumire birukwinganaki okora babaza babakuza baba ikiasa zino mbere muri babasomesa akandi hubuno nihera abazaire bagumire bigwanga kandi nasazi mbere ito turukubaliza ubundi abazaire bamubakyali yo maka nugogamu so hatito abakwefora gatulemere yes no basagumisiriza yeko kana abanyo tinko no mundagumisiriza afika kufanywa ni banya wale babumwe kintu cyayanga ande utakaje ngo kintu bacaba out of the blue ha bire ho sayinzi umunde zayere kirore umushija ruvayorenta kantu kace nakatonganira yenda kurabya muri kandi hati kwara bahariho ubutabanko bw'amano jana haza kubaho ya advice itwaje mema teriyo gango bundi bagumisirize paka bakariyekyo twagamba kakubororo bundi imbera yasobora kugenda out of hand no sobora umuntu kumuhereza ubuyire ukamuhigiza ukamuhakayire
nawe nyine iya kizotinga runayo kesotinga mbere ugire then in the short run ukasanga ubundi ibitekerezo byongere byagaruka kandi embere yagaruka mu nteko kandi kitahwerekerira umbwisi Gideon Senyomo ali mu field kandi ali no musubuzi nyenja karekero kin omukasonsore kekaitaka omurimo gwanje omurimo gwawe no gwange akande no hotuli antongero ku bantu ekarijinga abakozi okura mukasonsore kandi nayiwe ruriyo no turora rutinire kutandika utandikira twakwakira sebo webere kuburya program sisimuka Wemnonga yo muri wa TV wese odiro talake kasanga chi odiro ta Jemima ayebare narongo amazina Senyomo Gideon nakashonsho ceno muri mugwanje yo muri wa TV wese akashonsho cyakana kababuru amande kuika orakana no konja kugana kukulake yabigamba no kureba omukozi na mnonga kukereza muhimbo ngubuzima nikibasika Uganda hati sanja no sleep imuka akasheshe genda oyiye okore pidye mu buskwija miliyoni imwe na nebindi ke bitakusibizeyo ezanyine natungo mucha okutayesa madam nagasha obu nakora kim nabazira abindi baceta tailoring orirota live TV osira musi abarebi titankirawo ndireje tuhangaye bare kubarinda amina yo muntu uri kundo gukora nibanyita nagasha uniforms umurimo gwanje ningukunda kandi ngushemerera ibyomu yenshonga nencera nimpabura abantu buryomwe akundo gukora abone kubaho akashemere go mu nseje akashemero mu nseje yes Madam Nagasha tuganira rugendo rwawe ako tureba turara nyamakansinga na mnonga bakumanya umuhanda gwa makansinge waragacho mbiko cha GBK no twemerera umwanyugo ako ntumanya okatandukota okuika umwanyugo koro murembo rambara tugamba rugendo rwawe nzagwa kanungu okay nkashoma ecyarane natantira cyarane kimwe eteshweta ayibyo nakana abishomire banyuma naguma nimbazira nagure kindi hati nyine biharane ejine duka ya uniform tuzeka abana bona abashahu abakwenda za rabukoti ovoro amagwariro tuzeke mwenu ikipatikine no kubazira nitubazira buri kimwe cyone onko okukira munonga tuzana pateri kubana egenda na uniform ibintu bikushana abana bandi bahumuruka baturi bize munonga tuzeka abana bitu abinji ngabo muri mbarara boni bakimanya municipal school Uganda Matazi mbarara junior za Chamugora ni primary mbarara mix mwene orembo rokarkwata amashumiro gona kangine gona ngino mutine kare ekimfumanyo muri mbarara ine uniform eri orutaho munagasha uniform zo yamubudu kikuba kandi tubasira je kuba tukabishoma umukozi uri proud umukozi urugonzo umurimo gwe kandi naterera nabandi nabo okugonze mirime barukuba nabakora amazima je matoso kutera rutambu mu kinte cyo kuba no gukora utarukugonza ukachikora azifu bakikuhambirize azifu arugambire kera je mu jokore simuka kubanyonga mama kazizo no kunshomeza muze kushomera ibyo kuteka namujyana tinkakunde bibasa kandi impuro mutwe gwanje catering kunda ngo ebye mikono kandi nkudo muri gukora nsitabi so namujyana tinyenda kushomera cyarani nango we hateka ngo tinkuza kukunda Ongani ona amwereka ngo kinkwenda nikimanyi. Nundo murimo gukora shitamye. Echo kumanso umuntu muri wa TV wese arikwenda umurimo gukora shitamye. Nubwo cyarani. Azo mucyarani. When washaniza naba ba office. Office nawe nakora shitamye. Ejo cyarani nakora shitamye. Ahandi ashoroza se. Asa gubonire no manyi wo kuguntunzire. Ndiji. Tugambe. Mazima. Ubwigo ebirungi ebitiro murimo umaze mbwireki ebirungi bitwarebere nibyo biya. Imyaka hasa yagenda mazima nje mu myaka 2. Imyaka 2. Yes. Ndio murimo gukwa umwe mu buhangwa bwanje nibwo buntandikiro tine gundu gunkumanya ka
uyireje mirimo yito y'abakazimanya kuteka nkaki nkebyo konka umurimo gw'unshomeriro gw'unkweka kasamo no kubazira ebirungi tugamba ebirungi binkiremu umwana wanje nashoma amina nyombekire yes urwo mu cyarani yes okay za politika sindi ku mukama nampa n'ibindi nimbire watu wari umuntu wavugaho bishiyo mazima gubonire nabo witwati nibabikunda kubani bareba icarani baziroga umwana storage mazima nunama ubwo cyarani bwo ni murunzi umuntu wagwega kare to kubasa kusiba twagama mnongo okwega ukakoma level chikando kwali nataba rukwenda kutandika krista akoma level chikuzo mu cyarani iki nkakoma mu P7 yes okay ndashomire munonga kare abwe mbera with fastine muji nkakoma mu P7 ngwe mukade wanje na muzeyi bagira ngwe ntato ubutu mugire babanza bayenda abantu mu byo kuteka nabyo naranta kubyenda nabagira ndi no kanza cyarani asa nakiremeraho nakikunda nagumanisha abana ruhanga kayitwa de turi bananka unkandi kunda kusaba ruhanga ngo umuntu cyakaba mutire mu kikure mshona yenshaba ruhanga yakinkorera numazuma nurigwe nimfurira no kora ostami ni kora stami ake muhereza akakodyo ugwari kwenda kutandika umuhereza akakodyo kuko watancha kari ururiyo rugendo kubanza kuza muntu muombeke ecyo kubanza alisi wotashomere alisi kaseji dine cyarani cyo kubanza umbwiro muntu basagura sentezi ozaha na wabe nkiwe ecyo kubanza ayine kubanza yabikunda ari kucyehurira ikigambo urukundo ari kucyehurira amati nakora ubwo murimo ngweno nono cyehurira mukuri dene yamara kukikunda akacega yamara kucega akatandika ni makansi no rukoba nkoro runyine urukoba nkoro ryo arizingaye kane ruguraji kane cyaro kumwe urukoba ne cyaro kandi urukore sente nyinji no mangoro rukoba ni rubasa kufine bintu uroro abo arukumi ata nkoro rakozire kazingaye masana rukozire sente reba kuzibara to kuzibara makase yazingaye makansi ne guru mutware ibi mare myaka nk'ikumi cyarani cyagura zingaye cyo kutanciraho iri byo kutanchira no mwana utandika to yine kutandikiro mu idara lihango ryo takubasa wana utandika business tandika mporo gumeno urugayo sati no banzo mbyarane bibye mitwaro ashatu makunyana ugumano nyegera nko kwanyegire yes zona hamwe nazigita zona zaba ananeshatu ehuzi neguri 2 mpango no kuranguwe ngendo go kubonire kare abantu nibagushoga binzi nanora nabindi mwana mamanga bajyo mu cyarani tirine kasente tibashomire mwene inegere yiba kinaka konka go kubonire umuntu uri kugumanya mazime cyarani kironzi to kubasa kusiba ko to kubasa kwefuza umbwire nkoba hake sweta cinke byo twero muzira ryokwe na inde sweta na inde cyituri yazingaye sweta ine politenkina kirigirire shawu yawe mwaye bintu bikayizo murembe gwa digito finez tuha Kenya ehuzi mashinizi nisirgira ntai shawu yawe niye kugambira cyenyine nabuzakuba uniform zezi finez takushana quality ko kutahamo ubikwereka egeneye durebire neceka egeneye mitwale 5 egeneji atiwe yesharira muko muzire konka ni biba byona birimo na stocking zinikwe buri kimwe akagambo akamhero bo tukusibara murebe ikigambe kindi kugambira abantu abariyoni batureba bakunde gukora kandi bege ku kundo murimo kundo murimo kahurira umutima gwawe buri umwe ni ikintu cyo bunafu bakeyihemo konko murimo gwe cyarani gubonire mazima kaye no kiburyo makacega akagire kiyaye gasira nindeba pakinjiro mu vera nakakodyo ati noreba twantugamba umurimo gwe cyarani nanishaba katugire mukake obo tukusibora namunanga turebe eduka eringe duka ndwasa kuza y'uruguru
aha eduka sati noreba katugeze nkagundeji ati nke t-shirt ne ya municipage otagigizire otagitiro munanka otagitiro mukavera norani white sati ne kusaho umucucu abazire bitu mbaye bende bintu birinde n'abana bitu niko kakodyo ko kutomuvera kugira ngo bigume biri clean no kareba kinoguma kai smart ati nkeje gikatugire nka Uganda matazeji nayo no kuzo mukavera sintubuteko mukavera bugume biri clean biri bitakaza hakachafu kona umwana tentubuse bisaka share myende misa share myende misa akanamba kawo kamuhero akanamba kawo botusibiro murebe akesimu akesimu simu ni 0 ashatu ni 2 kinana ni 3 2 ni 2 nagasha uniform ziri tujeka abana n'abantu bakuru tubakunda muno jigarike me namba 0 ashatu ni 2 kinana ni 3 2 ni 2 nagasha uniform ziri mwebare ebigambo nibye biwo muri wa TV wese ngo kunakugambira turi Almacan Sing Street aho murembo rambara eco nico cyo noreba a screen yawe turahare ebintu ebintu nibitwereka ngo ubuzima nikibasika namuno bakuteka kubasika iki nikibasika abwakire nendaza abashayi munda kikashatu nishatu kurya shayi yanje tumwe yawe ne barazinga twagaruka mu studio lake kasanga kina Jemima ayebare baguze na program ya Sim Kanasika Nsenyomo Gideon aho murembo rambara mwebare mnonga Gideon Senyomo okutuletera omukazi womwekambi na gasha uniforms arukoro mu mugwe carani butosha abantu emirimo y'emukono ntugera byamamisho tuteka ne yabo bunda baremera okushoma ningachi bati nicurunje yatujambo ayihire mu hango kandi hari ugamba of course natera nabandi omuranga batakagura byamamisho bamweyunge nabo batandike kora nane bindi binji ehuzi yankume 25 vakansi y'emitwaro 2 ekyalanje emitwaro 30 orukoba rwa 10 weine cyatano notandika business kurungi muno ebisigahire byona noba nobiha aho akandi yuweriyo naitago kuba notandika akwe sente zitwabara na milioni yalema kuba ne wow so nibyebyo tukatukuletera program simukana muno mukasonzeka ko muri mogwange akandi osobole kuba no girekewe yegam undogiri isomero watwara okurora naiwe notandikira runde no manya ngo it is not late okurora notandika ekeke osemire kwa notandika kandi okakora program ya sisi mkechiri munegendo misho mutwikirize tuzomka humuro kache ntuza kubantu garikane mpapura za makuru new vision na nori papura abukadena nebindi binji ebituchkwinire on program eji mutakaruga Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira on program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otimayangu akasente nikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Amazina ganje ni banyetero Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Message wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wadi? Ama
amasomero akatakura feeling mbwenu tarindaho tera star bibira 38 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwa kabiri okongera umutindo ahakintu cyona eco hinjire ninge cyo risize obwahati nubwo muhanda ogoshemekwa notora mwene rwa kabiroro nza kuba twine Christine owa Kibuts farm haro kutwegesa okutwakubasa kongera umutindo hamate tukatunga kasente kirireyo amate nigaguma ni bagutsera middleman. Yes naija ka kujati ni kwa runana achikweza runana we hikakuria ushanga ni 12 waza gagurayo. And again bamwe ushanga mate agubatwara kubagaiseyo hine bayongeramo tigabonere najante nakozire izina kangu menkwata amateganje nga processing kandi huno tunga mucango hakono za kwishanga rite yiwano guzaru nana waza kugiheza uri ko mutwaro ni 12 ninge mutware 2 empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa ne chemba guiguga ne chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abalete mpinda hinuka mu Uganda. TV West Nehenda wabari wachilini itwahi mprogramu ya sisimuka wachilini Jemima Hayebare hamwe na Kasanga Kilaki. Of course tudini we hokusia shaha ishatize nyine uturabentuendera programu G akanuko kire akitwantureba ebija omumpapura z'amakuru tuza kubanzana n'urupapura ra New Vision tukureba President Museveni tasks new cabinet on economy aitugambira ba ministers cabinet ministers of state bari chankwanzi and of course baramuntu babangura uko barabeno bakora imirimo yabo bakagishiriza bakakora y'abanya Uganda bito mu binje barabeno bakora tureba Museveni atiramana minji omu economy ninga shepientas yihanga hamwe no kuranisa corruption noza kuba no bireba ebikugenda omisho muri chankwanzi. Government overhauls CEO deputies recruitment sinema mansachi between them pass degree holders among the affected. Someone ninjera mwine konjera bitabariare page ya 5 noza kuba no bitunga omurupapura or New Vision. Lukwago arrested. What we know so far, yes, and Tureba Elias Lukwago, former Lord Mayor wa Kampala City, Kampala Capital City, Tureba itugamba majangu bamukomire mishangochi arenkahi ebibyona noza kwano byetunjira umurupapura ora New Vision. General Muhozi shuffles PLU leaders. Yes, harokwa indwiremu aitugambira Daudi Kabanda tachiri Secretary General Mutume tachiri Secretary General w'ekibina cha PLU tureba batire hondijo nabone baza kuba no mutunga omupapuro wa New Vision orukushoma ebikumukwata and of course azengu okuhindahindura mu kibina kuchira umuntu kugumizamu naza kuba bana announcing aba
abandi na n'izindi positions eziyabatekamu noza kwano bintu nja byona muri Papa New Vision Teen Vision ninga tugamba hanshonge zikwatine neminyeto kucira munonga abo kuba bari nko mu mashomero babukoretera nabaja posho and beans not enough experts turimu tugamba mirire obundi yabeji omashomero obundi amashomero bakirebe mu mabuka kuri sabana posho na beans bwashesha bwira nabaja mutuchubonire mutabere mu abana ndima mukushomesa balanced diet so murebe kumwa kubasa kubarisa je actually abana bije baruje no mu mashomero abo kushanga bari obungana na ebimba byonka umwana reba turya kubi so haba first windi kujangu ya missing era na kushomerizo basigara mukarye bitoce bitu babukoretera hine baramuntu bagamba ncukwata huyo muzire mukama wishomero baramuntu babugambaho apeji yikumi na mshanje nabakugira XPS Sali member of parliament Mawanda 3.8 billion trial resumes tumanyeje mshango tukatwajirebireho abakujango bunda Mawanda ide sentence bamkwasira ine kandi stari mu mukono mirunji nozakono byetunjira omuri Papa New Vision tukareba umusigazi wa rugby bambe ho bayitire aha street bitu nahito gambarana bajangu batano bariyo mu mukono ya police kandi okuchondoza kucira umuntu kugumizamo and of course nitwara no mugishogu okwehanangiriza abantu kwetantara mob justice utakashanga hariya nabatera umuntu ni ukamutera utakumanechi yakora so tugezeho tubiye hare ya page ya mshanju baba nabaza kwano babakugambera nabahabine obwa hati on police custody nakuja chikube by election and our aim comes to reconcile harabe simbire noza kwanore wakakaruru akoba kwenda kugarikamo of course aka district chairperson ningashi LC5 chairperson wa chikube iwe orukunda ebyemzano New Vision yabukoretera ombwijire ebya Uganda bitu nanayeri hanga kaitugamba World Cup eri muneje domisho noza kubana umanye bikusingaho omuri Papa New Vision abashirije kumviriza nka ahindo gambira bashikira mu town ndone kumviriza we tambara mu supermarkets petrol stations arabokora mbakuzitambuza waba agents bitu noza kono itunjira or Papa New Vision ashirinji kumviriza nka oshomari ebyo bice binakurozaho na nebindi binji katerebe ebijo mu Papa ora Bukedde right 45 akandi urupapuro rwa Bukedde naruwo rumaziro kwandoka katale rwetungiro murungi umanyamakuru agatagamunagamu agayisiramu Bukedde in headline negambira areas rukwago mukyala we ayogedde ebyabaddewo ng'akwatibwa soma Bukedde etegereze omukyala nakutera hembozi yona nko kwebayire iba wabaina kwatibwe kirekeijo nyinki yakara byona bikuletirwe omu Bukedde ebigobeza kabanda ne gashumba mu PLU rishafo nyakozirwege akanda amakuru garabamu go mutume kabanda kandi na gashumba kandi emirimo miye omunsonga z'ekitebe nkikume kya PLU nchuka PLU chezitegeeza bindahindukeze zikozirwege kandi omukitebe ekyungu nizimanyisaki soma Bukedde oyitegereze Iran emeri z'amafuta zitandise okugolomoka Strait of Hormuz kandi bekingwiro hanyuma ya agreement egyo bwekirwehoga hagati ya Tehran na Washington kandi mbatumanyisa ngwe emeri zikutambuza amafuta okora bumwanya ogunugumu ambera buchweko burukongana 20 uwa mafuta agensi yona mbere garukoraba ngusazi nuzitandikiro kwandi zitambura kandi ataroho arikuzitera mukono soma oyitegereze Bukedde kero kinni kimanyisake mukatala agensi yona na muno amafuta tomanya indasho trend sobora kubantu tunga ubuikizo no kurora imihendo yasobora kuba nekehebwa Ebbula ly'amazzi lisatiza Kampala Wakiso ne Mukono soma Bukedde page ya 8
uyetegereze ibure rya mayizo mu districts zigambirweho Kampala wa Kisumu Mukono kirukumanyisa namuno abantu abari kwikara myanya egioniyemu amayizigano kubura nikimanyisaki soma uyetegereze bukede yakirukenu kabaka mengo tongoza kachiko kukujaguza amatikira agomulundo gwa 3 soma bukede uyetegereza page 15 nambera akachiko akagashaka rundi akateba kanya kutekerweyo okurora nikategeko mukuru gwo kujaguza kandi amatikira agomulundo gwa 33 ogwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi ensonga kwatagana ebyemzano eri mubukedde somo itegereza World Cup nambere hika kandi nebindi burkwandi bikira kwatagana hamizano kandi itungiro rupapura rworum ba agents supermarkets streets mu bookshops na handi hasiringi 10 zonka ezengere Uganda utungira na New Vision asiringi 12 zonka kandi yosobole kuba no manyamakuru maingi agakuba agagwira mu papura zaite zikwa tukuletire omwihangire Uganda hamnesiona kandi ekyo ntuchikuterera kurora ngo wakikora ngumuri updated neyo manye bintu nkoko birikuba nebitambura. Program ya sisimuka ekirimu agenda mission tuza kuba tutayayise umujonyi ogu n'umuvuji wa taxi binje numanya mujuni kanywa musayi ntwenda tugambe shonga uko be yamajuta erimu neteganza ebyenjenda boba abari nko mu business nabuzibuci obara muno bashanga mu business ejo nico kiganiro ekitarabe twine katizo mukabumuro kace tuza kuba tugaruka nawe Dakar TV West. Yeah, so itwa mu medicine ningo mugushaho ntumanya ngo abantu bakushana umupangwa y'abantu na nemitwariza abantu bajaza mwana azaganya umwaka gumwe atabuke ondiza yo myaka 5 shangati nishuka nakunda kutebeza byona yaba tatire mushawe ukakando ndijaganywe umwaka gumwe shanga yagira yashanguka wayaza zaceka chonka omuryecho twine munana amarwa nono nywaga kwingana ci okay harabantu bakunywa amarwa kakakora ara muhanda so abo obwongo ni buhamani ahabwa no kutakuja munamarwa kushage wanyu konkana complications ninga akabaka arwo mu kusinda munonga nka dehydration nje kibetage cyakakiriho umuntu akubana nyamarwa munonga orahuje ngo ine hangover umuntu ine cyaka chamarwa mukashena basa kunyoka domora kamiza yata takaheze so amarwa n'ikindi kikamura amagara ukashesha munonga ukashoboza miza go magara so kuko bano ugashoboza ubwonko bushurinkinga ninga bukombatana so bulikanya wano nyoma rwabo bulikanya ubunko bukombatana unyameze bukombatana so ijofuna damages ombungo gatari marwa gonka kolekana dehydration ejerimo echa kabiri amarwa gijagita appetite ugakwita appetite no shangota ko basa kunyemere ya mutosha kuleka amarwa amagara nigakozesa marwa kugeneratinga mani ninga energy so amarwa tigine kirisa chona ngamarwa ngikwa mwagandi ngamarwa ngikwa magandi so abo tigine kirisa chona ubwonko bwawe na nebindi biceka by'amagara shanga bitine kirisa na bofu na damage so in other words waza kufuna damage ombwire buke njanje jwa marwa agokunywa nigingana ki buri kushitama ekindi ni marwa ki ito twara bwa cocktail we mix our things so watu nareba hatu ngeze zana kano shanga kabia bubia ushanga itachinsiriza hatu ndeka spirit na kunshuka utamu kwenda ngo yamusiho utakacherero so tasharango atendo munji mataramu ojini mataramu so
nichirujira wanyu amarwa hari amarwa gine agitweta pure alcohol agona amarwa minja gukora gwerwe haramu factory bakagacekinga bakagashonza tako biyeze zo mu dukanaje nico kureze byakuretera abantu ibondo nibondo ari hariya kunkati zikubashaza mutwe cokaga amarwa bakuteka mutosha agakutekera habahanga. Okay, so we to your business. Namanka nkakorochi tiza abantu abakuno maradi babonye mushikara wa tiza wano rwatizo kuzaro kungira hamahanda aho there is some place hari umwanya ubwo drame takarugaga hamuru mwezema so agaga bakuteka ga gutosha nigakubace bagara mu contamination garimo ebindi iyaho ejiwara je kusinza konkani gagize na no butobwinji obundi obukuletwa uko amago bagahunikira umuntu abo bakagihamu gushatirwa hikamu so tujya tucangara mu chemicals ezindi ezikubasa kuba nizireta ubuzibo burengera kusinda so agamarwa gabutosha agaba kuhunika bwijagagiramo ebizibe bindi oyihireho okusinda so agoni gangu sya munonga okuteganisa obwongo bwitu ninye nangu ndenze hwaho njenti nanaga marwa gabutosha gaba agitukwekorera omubyaro byitu ginemu ekinte cyo kushanganika kumisa yes shana cyo nje kigambe harwa okumisa anisho kushanga yes ngakufura yakabuya abantu kukabari yes so agaga bakunika nikajaga nigakira kubagara mu contamination ninga obutwa obukweta methano hatoshanga bwene ibumisa abantu bingi baruzinja site yabo abo kunywa agamarwa agaba kwa betekire aharukanjiro ahantabo so shanga ngu complications za kanyamunonga konga kwenda kusamariza ngecu wambuza abantu bamwe bazafuna problem hawo myaka 5 2 na 1 kirugirire hamarwa agokunywa ubwinji bwabo hamwe na niyo ko hangirwe nko muntu tukushana. TV wasinahinda wabari wachirine twe on program ya simu kawe chine Jemima Ayobare Lucky Kasangaki and of course namze ibisisi no on program yeri zoba nitutulabe ntujukusyaho mbwenu nyenda kwanza nabisa ba Swift Initiatives aba binomoreko omucishayi cyakaceka ebira binamukaga byo kwa mukaga kusya bitano byo kwa mshanju ija oyetunjiro mucisha go kugura ebintu ahabeyi eri kuba kabyona biri omwanya gumwe imomshumzi ahindu gambira okabe watire simu wabo kinjiro mwanya gwawe ogora beno koro kutahamu nebe yinche mnonga sombwe nebira bina mukaga byo kwa mukaga kusabitano byo kwa mshanjo ntuza kwa tuyo mutishayi kaceka ahari omoreko rugogoma okwetwarugayo mu segment yitu ya kigambe honto bantutayisa abantu batari bamwe na bamwe bakutugambira ahanshonga eziri munzu genda omesho omwihanga obwa hati ntumanya ebe y'amajuta gebiruka yonjire nangune n'izindi products bitutantona gamba aha beyi y'amajuta okweyonjire omundo beno banotambura
abo beno tambura kashanju ayitugamba bakushaba gumwene cheka uyobuzo tukanda habireho ki bituntumanya ngwe beyi y'amajuta yonjira andukwe kweyonjera kimanisa muna n'izindi products niza kweyonjera ebyo byona tuza kwantu bugambaho twatayitse umushija amaziro bwire bwinji omukuvuga taxi in experience emyaka erukikankasha tunebiri atuyiro mu rumogu so mbona birebire byona harebire okukora mu rumogu ebeyi erya hansi okukora mu rumogu ebeyi erya higuru naza kuba natshobora ekikiri kumanisa omuntu waburijo kutugamba ngo beyi yonjire turebe ubundi ba ministers n'abebembezi akugira ngo simanye urutaro rwa Irani na America ningachi niyetumire ebeyi yayonjera bitundwenda tugenda umuntu waburijo directly arkwara affected na neche kituru umuntu gambaho omwami mujuni Kanyamusayi twamutugera mu studio zitu kandi ari mu gishogu mwakire abaramuseho dero tugumze mu omission nekiganiro kitu sewa nakwakira nanye nashemerwa amazina mbayita Mujuni Robinson Kanyamusayi ya Kanyamusayi ndio nkosa transport in bakari bana Compton because nkanchiri mwana mutatu that time nanye ndakura hirya rugera bukaburiona benayebuza Kanyamusayi izina ryo tiriru common tukira kuruhura kuko nakuja ngo nase myaka 3 n'eshatu mu transport kandi y'ubukuru nyine myaka 50 n'eshatu so nkata mu transport by then nyine myaka 20 hazo bwiro w'umuntu w'imyaka 20 kandi kanyine size into so kuna benzo umutoka baje uyu mwana ajabanye umusaya n'abatusa so yarigire cyane cyane zatobwa hati novuga rugutoki obwa hati ni kora rugudo rwa mbarara ishaka no kindi cyane ndagamba rade n'ipindi kiri ishaka kandi best mbarara niyo kutandikira okay nice cyakujemeserize kutahumura umugo umurimo wa transport ndugutamu tinda shomere ni kandi ndi mu family ya biriri bere po mnonga so owitini nzaro warakandaje omuru bugamba kashekure kuna rigireyo nije nata mu town kanye n'umukuru wanje mukama mwishimuro kirungi bakamwita murumba ben Kanyamusayi so no yabiri kandi mu taxi atkurije kumutaya yiranje ati kota kibasabye kushoma kuko reki yanyegesa motoka nuko natayire ndi mu transport so kwihubwe tukagarika genyuma transport nibwo muri mugwanje ate myaka 3 n'eshatu yiwamara umukuvuga taxi umurimo ugurebero tabigenzere bita at first tukutaho umurimo gwa taxi abantu gukagwine kaso mbantu bingi bakabataguha kitenza konka pana okutagutayiremo twagukora hati no muri mugwamana abantu bingi ni factor bingi kwakorga komera meji y'abasirikare simanyi kokora radio kezi police umbu master hati no bakuhumura tukagumotivating twagukora no muri mukagundu konka mukubanza n'umuntu kyabaje ngo kushwera umuntu wajya ngo navuga taxi baranko mwana w'umuntu wakora ki wabone kizima aho kujya ngo ekeri kujya ngo ni komora mu kwe bina bakaze bingi tabara focused tibine way forward tibine vision kunke byona bikaragamo mwene mu focused mwene vision maybe kwa tubateka utico cyumuri cyo kare kanya hatkano kagamba ni nyereberaho ningana batayi banje nakujya kataho umurimo utashomere ndikurwo wita mu cyaro rukandaje ninzarwa kandi nzarwa mukazi bakaba mwita kembuga kamwe cyumure sino yakafa mwende kurwo mu family ya biri yansi muno konko myaka 30 nyine kinkoreka abantu mu taxi ako mu taxi kuko nagambira kija nayisherera uwitru kandaje nyine y'ikibanja nyine yeka ni inturo mu rugo biyenje nyine yeka irukurebeka y'umushija nyine umukazi n'abana mwenda nyine abana bashatu bajire degree nyine ho babiri bari makerere n'abandi so norangu ibyo tukabikora utine mu kutase ningo tar focused so no mu gukora nk'abandi mwe wanungambira taxi umwe natakirimo kujoga yakuka atogo no wa taxi hati
ituma umutaxi obube bitakasisikira ni mbasa gukora imitwaro 10 every day so wanu n'umuntu akwasa kutaza imitwaro 10 every day burizo de n'umuntu akashanga namugerega nyabota ko muceye kandi uko kunagambira abite tukataho mu transport abataxi batakushumisa abana twakibihamu akaza to kubasa kuvuga abana b'abantu no batwara yishomero wabawe batari kebwa bawe icyo tukakishomesa abana twakiyamu tujya ngo notekwa kwebanza utakabanze kutwara abana nko so enjeneshonga takusonga abantu bakorera mu bintu bingi tino abantu bamani abo twa mwena bamu abantu motivatingire tino babashija nkade tino mushama mweta Drisa Katende aina bana America abashomesize mu taxi tini mwabashija nkaba Haji Bacyase aina bana bakora no PGB mbakumba president urugo mu taxi so nabandi oberekushomesa abana enjeneshonga yamani so ombwire imyaka ejo ashatu n'eshatu nibuzibuki obwoshanjire omurimo gwawe at first kutamu transport at least take mu account because amashitaka gari hansi imotoka zikanzigura hansi empira ito yitkosekane igura hansi hato buzubutizire ko bushanga ku esuko kugenda ndihinduka hato no jugura kompira kare ukogura kompira guteka motoka gulongula stingo mwaka hato no gura mpira kuvugira imyeze 5 nora ati ekizibe kiri nkibaho ntushohoza munongo kukire ntase yitu hata nakujya munivuga mbarara bushenyi ombwiro buhire mbere iyo mashitaga imitwaro mukaga n'icweka nikosa nuwa kuza bushenyi no kutoka hata hinkugambira ndi nkosa mashitaga imitwaro 10 tumwenda n'icweka ntabwo a crisis zero hata noreba nishohoza cyango ngiye nintase kiki nibwo buzibu buri mukora ki mbwija mu kugira ngo hati kukuza kubona take home ushanga kandi wagumirwa kuciro kutubire mutazi alright tuchine omushiza mujini kanya muzayi kandi ogo amazire emyaka 3 omumurimo ogo kuvuga tax 20 tugamba habeyi yamajuta kweyongera abantu bo bantabushemirire gamba nabo no bari yaruguto no bakumanya ekiciro kumanyisa soto amtaya isakasheshekeri izoba ayongera kututangaza aha murimo ogo na nabwo hati obwo amajuta obwe yonjire embere ryeta so no ituratanchira obwo hati nitureba amajuta geyonjiri imwe nkabo kuvuga numbuze bucyo bumurimo n'umushangamo ata buzo tukushanga ntushaba government tuine beyeta kushanga itari consistent no shanga buri petrol station neguza hasente zayo mamazam hata kikushanga cyatupanishinga no jo shanga shero petrol station eine beye yayo oza total eine yayo oza bam eine yayo oza gazi eine yayo so buri muntu na kosa advantage ye yuko mukama wa petrol station okutera hebe yo kwenda deno jo shanga kaba drivers batahi bitu abatine chance yo kuba baru within the town hata nkito no basa kubo ine choice aka petrol station zero kunkato ko muntu wabo wejo umuntu ari nargangarama umuntu narga kashonji petrol station yawe ni yeriyo ukwata rito jihad syringe kakaga na 5 katubara crisis segero shango umuntu nagaguza singi kanane ninga syringe kenda ukano waine yo petrol station we kana yera mur driver yatire mu abantu ahikasha ngo umuntu bari magaguza singi kanane akiba yajya tkanzo misho ashangori wasigaga kanana uri kuronda hatoshanga hagu umutwaro hatoshanga driver naza kugumirwa konka driver twaragumirwe wenka na nababunyi no motoka abo konyo kunena akutere musirinjo mutwaro ndukuteka teka nguzagura mashitaga kakaga na 5 hata nkashanga ga kanana of course tunatekwa ku feelinga ikire kikora ki mwana tukabe tushabanga government ejire ebeyemwe yamashita base kuretera nanjye driver nateka abantu mu motoka okugira price iri kushana hata cyo kushanga abantu bajya ngo ba driver n'abayayi akanoza kushanga tuna turi mu rugude mu tukazi kuratine konka abantu butire tubakushana sabeyi akanyowe kanyamsayi noza kushanga naragambara natunga chance yo kunyamashita gasiringi kakaga 5 nshaje konko unkuratire naragangarama yaganywera mu mutwaro siringi kanana so tutukuza price neza kubitari fair akaburi yo mwana ariye narunda intase yo kutwara umuga
Alright, tushirimo tugamba shonga eyabe y'amashita okwera muneteganisa ebyenjenda atari obutukikanka amahanda ukashanga atinkanyo witu ni ntungamo umwe ntungamo kika babe n'abantware cyakashanju hato umwe bantwara nko mutwaro bwa hati nje nabwe be y'amashita ninga kahino bwe be bwe ko constant konko umwe mukecanga tukashanga muhindwire aha transport nta habire wacha ticabutosha ati nuko kuna kujya to mu mutwa turento kumuntu dukora modern kwakuba yempinduka most talent kira ko ejo nisaza radios ninga TV case na muri recently management ya paka ebembirwe umwami Sande niwe chairman witu na n'umwami Aron Kanchirize bakatekaho price kujya mkuruga kwikakabare nezi kuruga kwikafoti nezi kugira ngo abantu bitu tubamanyisa batakarigire mu cyaro hati tubamanyisa tubakitomera akarokotomera so at pa now in fact kuruga kuzatungamo kuruga kuzabushenyi kuruga kuzibanda kuruga kuzari Antonde price kiriyo mutwaro then kuzaka sese kuzakabare mwe mayiro zezo mayiro 80 no mutwaro mayiro zikinana turi ya mitwaro ibiri na handi kuko at least tukosaza radio tushashura teko price then nanabashabaze tubarunje intu atunyo wenkanye kuko kuramo umuntu nashubure binyobwa ubwo nashubure imyenda taro kintu cyugumbere nko kushubura umuntu kushubura umuntu rukingana sani wamagezi ni business ya nayijara muza azo mu motoka no wasa kumugambira umutwaro nundije mugambe singikanana kurigiro ko yembera abache mutakutugambire sente zimwe atitwe kuko nakujya mutushubura abantu nitwe turi abantu kuko kuramo umuntu yayine ebihimba nabiguza siringi kilo kakaga kunka cija akujya tukare mpaka shanje bitanu no hikarugudo ureba umuntu amanye togo nabaza ko atikito mustara bakuruga omu families zinagambira za star mungi akushobora kujya taza mwana wanjye geniza mbara umutwaro go gamba nani ngumana gwe konka sente tenzine kandi nyina mwana wanjye arwire ninganye nabana banjye babiri mazayishimira hati naniwe ochiwe yingamo ureba no yende sente konkanda no gumuntu woyemere na warugudo ora kusente na wetazinde hata chiko motoka uriya muvuze ariyo bakutera muzinga ati batera mukanana hati na nababa bariyo bumutwaro bahindura konkandi wo batiremo kurigiriro kwembera yabatagizire ki kweli konka ati tutambuza abantu tukubara muri za beyeri konkana nabantu batubera abantu akembera kwe kuhinduka nabo bahinduke nitwe okay ate wangambira ngo hine aruko bakura kurabera mu bigombe byanye bibi abavuje ba taxi tumukabasa tine cyumwaka kubasa gukora ahabe y'amashita ati noreba in fact tukatwatereye kweto mu government tukwenda tubona habajwekero ati sector yituma cyagibiro tine bitukabona ebi driver kunyigisereza bo at panda unkito ba drive mbakujya mu certificate yawe driving permit ngwewiro konkati yo watayisa kurugana ushoma kore wabonde degree yawe noza kufona yo ni yejo tikaraga nubuza kugira iyo winda ati ngwe expire kati nyebuza nyowe kanywa musayi ngatunga driving permit yaje kandi ni nkora everyday yo practice ati biba kujya ngwe yawe hwire ati tubonekeze becyo then twine orukutugera nko parliament kushanga ngo twine umwebembezi witu ni MP level yihanga arukuteka yo mukono akarezinga that issue tkonka abantu banje ba driver price y'amashitete mbere binebizubu emotoka bakazitembesa no shashura sad pate oshashura simanyi ntushashure motoka ejo waza kubare mushore tukushashura ni nyinji konka utagira atoshango murema aineyo MP na nimwe bamahurire mwinabo kubarwana hokwe konkito driver ati ninga mwamukanywa musayite mwegisira bukarya nikareba president akana meeting abebembezi baba boda tenkawuraga ba taxi ninga mukambugana tenachemanye nacho nagamba ngo tugende tukora umurimo gwitu recently twereze kutayisa which team deputy speaker umulimbarara
in fact nyowe niyo mwa task force ebirero ndam 7 akaruru a level ya western tukataye sa speaker turiye tukoromo panao na n'ikindi at government bakabajya mu kaba transport aba taxi n'abayayi n'abapinga government haturiya level yo kujya gutoreke government ngo tuyine umurimo guturiye tugikora hati nicyo turiye tugishabira ngo etekatekeho eturondere nkomwe bembeze empinga mu western yona tubitino at least MP omwe ariko ebembera mu bya transport panao hati n'ikibina ntwegitiro mu western union tinoho umuntu okuchebembera mamweta Aaron Kanchirize niwe chairman witu aba Western Union hatuji price hato bundi ya TV narwekera Western Union aha transport twachiza yateje revenue yo tukozereki twaji capturingire tuyinabebembeze ku rugo mu district C zona nzije kitebe cyazo kiri mbara konka tukiri ya level ya hanze so tukenda government tuyambe tuze a level yihangariyo. Okay. Kuvuga tax hariho umukama wa tax hariho na drive injire amajita kuga kwanige yongera kucira munonga gatembere bona n'abantu baba affected kimwe ninga hinari kubara hachi ato mudiyeza association as students kora ateje sharaha umutari affected munonga temukama wa motoka ne driver na mwene sasa wabana bakiri kukozeswa bari bavuga imotoka z'abantu bine obuzubwiyo bakuvugana akawe mukama w'imotoka wena yaje kwerira mitwaro minibus tuzibahira mitwaro 10 no tuzibahira mitwaro mushanju wish tuzibahira mitwaro 5 atra mukama w'imotoka nawe uyo musasi wakana enda guru mpira naenda gukora service hata izo nizizi rigeza burizo wakwereza motoka tushashura everyday driver nashashura everyday konkati mbakwisha mukama w'imotoka nakusigira mu kasandi era n'abantu bakamba motoka abatine sana bakusigira ba driver turenza kusitama nabo motoka zabo kuzabagaruza aho kuba driver nawe nko kunanyigama naenda shumesa umwana naenda gura kaporoti nawe naenda nchakara yekozesa so no tekwa kumusigira mwaka balance ko kugira ngo akore iki pana uko amashita gatembere ba driver bitu bari babone imbere gumbere kugira ngo abone sente za mukama wa motoka agume no mu because driver yabatine mu mugoro berera tax saving because mu savinga oyine kuba no bankinga no tere bibina deno kabano za mukama wa motoka era nshabaga mu motoka bukushaba abana sente za deire bakireke sente bazishaba mu wiki ninga umukwezi kugira ngo driver ogu abase kwigura account yana bike sente every day eza mukama wa motoka akazu khamandi nabasa kugira cyateka account nchake nawe cyari hakaroni hoko kuzumushaba every day takubona banking hati ntuyenda driver go mu idara azo mulindi Kogwa driver tebekine hariho no barabure kuzishaba amuherwa wiki bakazironda nazo zikabona hati noreba nubwo akuba umupira ito ntikira kureba umupira ntubatuye n'abazana wazana kubi mbakwiha mu ba substitute so tinka kujya mutine ba driver barungi munonga konkana naba babi nabo tine kibihiremu nibwo kwija bakatushumisa konka tukora umurimo kugira ngo nabo tubozie tubateka line so aba barungi abakine ba driver barungi babatuyambire aba driver bagiye ba nawe driver ati ko kundiye ni interview ati nkandi kubi konkanyine hipchiri so nicurugira driver ugwe nje cyari kushangariye naho bujuruzi. Alright chine omwami mujuni Kanyamsayi hano gwamazire myaka 3 umurimo go kuvuga taxi ko kuyatugambira mbara ishaka bushenyi okona wako navugira kandi edmuna yongera kututangaza aha murumugu okuguri koko yayagambire binje ntukira kubareba tubarabiye amamisho but ninjira nabo batuyambire munonga kucira munonga twakacintu cyo kutambura amasho kabe no rugo tankahambaro kazazantunga mu bushenyi batari abantu aba bituntumanya n'ibinje biri mu bateganisa otiremu emishoro nyinji yagamba no kushanga imotoka nene enda service borekasha kandi umushanga byaba expensive then turi muntu gamba kucira munonga ahabe yamashita okweremu nebateganisa kandi tukureba ubundi cost of living yo kucira munonga kwa wano turi mu town yambarara ebikubane banja ne bibiri binji ebe yamashita kwekwe yongera ebeyi yebintu ayitugambira za shukari omonyo buto sabuni nabyo beyonjire mbona ari aha kututangaza ahashonga ejo tureba
prices ningashi ebe y'amajuta kuzukugumana yongera ticukuteganisa mwe n'ubundi kaba abana bataba abantu benda kujoininga industry yanyu bakajata ukuturabase okujoininga industry ati omu system yone yihanganinga wano yorumwana tukire ku mutinisi kandi atari ukinte cyorobi abo kuba no kuba nkati uko hosting omuntu cyorobi nana okuzumwisha muri cyorobi no kuzo mu maheti cyorobi no kuzo mu police cyorobi so the similar no kutamu transport kandi buri muntu ayine chance yiri omurimo so nibija bagutaye mu konka bakumanye birumu kureka niteka ngo igi crisis neja kushuma because igi crisis tukablame government ni crisis almost ne running all up abo munsi yona abortaro so niteka ngo kureka atekizibe kiri mu yanga Uganda yitu ekintu cyatembere tubakucumya so tushabana na government deba fuel tembere turiye tubonabona konka kubera zenomu nayo ebe intervening price korechi aka price ya mashitane ne ruling abyona omwana ariko rgayishomero na ijaza stage omuzira tayine sente ko kunanda kugambire asibaho na no mwana wanaenda kusisikara akosa advantage y'ibyo atemo tukazansiga so amashita ko yongera buri system yona nefero mu transport nirinka switch ya buri kintu price y'amashita price y'ibyo kurya akuba nande ebitoke by'imbere garakandaje bikwije mu town uri abamusera ku bireta nawo karakana aza kukisera umwana wanaza leto ntuza kuzom vidi hatari umuzira kuza kwanga ku visiting omwana ahabo kutina transport so noreba transport ne kintu kikugeneralinga system yona era cyo kugira ngo abantu batwikitinisa ngantu cyabahe akanosha njye wenkanye kanyo musayi nyine motoka iri mu degrees kamukaga nyine mu serikali nyine mu wa prison nyine mu kwijativa nyine mu mushomesa nyine mu kuko urakandi ko mushabaze nawe yajya to driver n'umusoro ato yubuzo umusoro inawe bageze bona ona to kureba ngumba baturabya mu misho kandi batwikitinisa yes ndiye ni kutwara na kusajya hantu atudriver atleta n'umusoro umuntu ya leta abaserikali ya leta ba doctor so na nimwe abantu mwana mbagambira mostere bongere kutwekitinisa nito kibahe konka pana uti n'abantu bingi abari mu system yeji abashomere aba hatunora eske kugenda emyaka nane neshate bishategekire emirimo iryo nebora konka hatubona abajoyiningire iki transport ko kujya muri mbone mitwari 10 hati nawo umuntu rwo ari mushomese umwe kwa kubibaramu aje joyininga mu mugwito kandi yashangana nyine kinyekorire ate tunagishika ndaguza mukanikora so twinaba tati bingi bashomere betegerize abaserikali abapolisi abana banya bo mahurire naija aheza gukora umuhango aija twatana samwe umurimo tutazi n'amazime cywaga ate myaka 3 nanye ndo tuterechane obwa hati noreba ndamakuru amajita gatembere nkaha percent cenjene 5% 10% kugira umuntu waburije buntu antumujangwa amajita gatembere nabasa kubana na yabereba hari ya petrol station takuma kubishoma akamujote yonje ko buceki kumari gana ninga atana arigana nabasa kucicenga manye situation yitero umuntu gamba mwen pa nawo hati percent ya hatu yehin kugambira erwas gatembere ka 75% because ekin kugera ati waza price yenyine government eri kumanya crisis seje takabiro mushatu tukagura siringi 12 tu 10 so washanga garigera 12 15 gakazar siringi 8 gakazar kashaju na 5 aba crisis so gari ko 75% kirwas nico nakugera ngo government egi crisis keraweho atrese koreki etugarikira mwakuba umujanuary tukatuli ahankumina kuko nari ngambire 10 so hatu wabara percent roho norango hatembero percent ningwa mudonga ni mpango kurigerera aha crisis zero konka kurigerera ko kunagambira omyaka yanje yimvugira emotoka umuntu 2 tukantugura amasage 13 naruka 13 gatemba gaza 13 tunkumina hata 16 turiye tukagurira siringi kakaga
so noro kukizira kikora ki nkitemba buriye mu 20 tukatwine take home oki vuge motoka wakora imitwari 10 nadi wotasi homoka umwana shuma haturenza ko nemwa kushumisa abana hakugira ngo ntushoboza kihango tutwara kiki kandi kitwatwara noza guraho umpira gw'imotoka noza kora service abantu mbende motoka hansi kandi ande motoka zikatemba munonga so amasta pana ugatembere kintu kiringo munonga recent twantereba abashomesa bari mu sit down strike abamwe batakugenda mu mashomero kongito terebera ba taxi ubundi tumurjireyo kugamba hashongeze omwe tutekateka ngo amajuta kandi kuga kubage yonjiri mutungo mugisha go gukora sente nyinji abukati nyuwanaza ntunga mama twari atawaza kuntwara gumwe kanje ngo muntu tucenga kubi ati noranko kunagamba ngo sector itu ya transport niyo switch yihanga haza mu transport bingi tuyabazire hatwo kugira ngo tukore strike yentambura ensiyona neshanyara so itu tugira ngo reka sympathizing na neje mbereroho nicyo nakugira nanabashabaze basympathizing nitwe kugira ngo mwako kugira ngo tukore sit down strike ngo emotoka zona zemera tuzakwa twapanishinga umwana uryo naza yishomero twapanishinga umushomesa twapanishinga n'abarwire hari abantu bita bari mu cyome umuramuzi yari naza kumuteka umukoti hato umuramuzi wo gutiyija twinero yari naza kumuhorereza royati yatambara kuko mororiya twino muntu wanaza kuzara umuntu ari naza kuzara hata tugira ngo eje mbereroho reka twongeza habei konka abantu bakore ki babone service ahabo kwito nito switch ya system konka abantu bakutachitinisa konkite twakira tuzana esaniba okuwashobora hati nito abantu baburije tusheme kubantu bongera amani barwaniramo abukana cyo tukwata hamwe rwizo hati no ranko muntu yakuja nyamashi tutagangambera konka nyo nasitamise mutkanje kanyo musayi niza kubo owanaza kuzara yafata kazire owanaza umukoti tiyaza mbaza kumukoma owanaza kusashura rone tiyagishashura na numwana wanaza kumuruka so tukujya ngwito tugoba konka tuyenda ngo tuongeza habei konka n'abantu babone service nico kora tukora strike etu akurekana ni mutu yambe government tugarikiremo kugira ngo business zitambure enshonga nebei yamajuta eyonjire omwihanga kandi ogunkomwe ombavuje ba taxi ano ya omurembo rambara ejishonga neba nemukwato kandi ko kuyagamba kugira ngo amajuta gabage yonjire transport ninga sebyo ebyentambura bikeyonjera nibintu biteganisa ebintu binji omwihanga nico kiganiro kitwine akashishekerizo bakantu atongo mugisha akumutaya isa atobwa hati murumunu mu managing mutaninga shino buhabuzici wakwereza ogo wa driver wa taxi kuja no bombera yamashita obwe yonjire agumena akora at least kuja ngo agire ekiyaselinda umukabura aba vugi ba transport batayibanje ni no kugira goal way forward utakera ukakora utakumanye cyo kwenda because wakora utakumanye cyo kwenda tiworo kwa punish twinga no punishing family yawe na bishkuru bawe na clan yawe so ngira ngo entasi anje yitwine tushohoze kake kora abone mitwaro mukaga utazombaro kazinywa kando ningo kazombwa marayo niba ngo crisis seroho hatu wamanya ngo sente tuzuroho utayeho karabe ebara muzikendeze okuchakara mukicendeze na no kujunwa mwe kwasera hanga kuba ebiri muranga buri kimwe cyo nakikora ki wabone mitwaro mukaga mukazo wawe akazirebaho mukashaba nazo zibasa kugira umugasho umwago kutwari 10 kandi eriye kurwana so nimba habura kujya ngo ahantu asike gitwine erimbe hati munonga na no kushohoza tongere gukora kikorebe no rya emere yo mutwaro urya yakakaga korebe atwaro rya breakfast ukarya lunch ukanywa evening ndeno ukariya sapa hati gire buhatera mundo mu kinda cyende osigaze cyacu okay program ya Simka ekimunezendo misho tucine omwami mujuni kanywa musayi na tugambera ahashonga esquatine nebe yamashita kandi ko nebateganisa bonka ba drivers kantwane namwe rwizoba ni wo muntu wa burijo neceba necikuteganisa mwana katizo mukamuro kacen tuza kwantugarika Takarga TV West.
Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatanjira program chamukana sente Razak Banks the truck drive mvugiwe pango ni mbana aragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunechweka otumayangu akasente nikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu weri zoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo muhanguzi witu weri zoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Yoni kureba live. Oriona ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wandi amasomero kantakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibirasha tunamnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Sunday ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abalete empinda hinuka mu Uganda. Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bank 26 on Star Time. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bank 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board.
tinehinda kashosho china ka kigambeho tutayisa abantu batari bamwe na bamwe bakugamba ahamirimo yabo na nebyo biri mu bigendo mwisho omuyanga kandi of course akasheshekerizo batayisa omwami mujuni Kanyamusayi ogu no muvuji wa taxi amazire myaka ashatu neshatu so twantugamba hachinte chikwatine nebe yamashita nchibanche mukwataho kandi ogu no umuntu wakubasa kongera kutushobora ahanshonge joho bundi yatugambire be yamashita kwe yongera emihendo y'ebintu yongera za transport ubundi ko kwikaruguto bagambira sente zotamanyiriro bundi tekateka bakwiba konka nabono bagira ngo ebe yamashita tebagendire je bine mshoro nkaba taxi basheme kwa bashashura atwaza kureba na za service ze motoka yabo kujambo zigendeje aharuguto zukusyaho kuzana byebyo n'abantu bibateganisa so mbwene nshongani yejo ebe yamashita 8 umuntu tugambaho atwagamba ahabe yamashita wangambira ngo mwineza emishoro eyimo kuba n'umushashura nanyenda turebe aha state yenguto ezimu kutamburaho iyo nko muvuji wa taxi nenguto zirizita omwihanga kuchira mnoga nkeze ziwatambuireho echenguto mbwenu cyo kirwasi mostly hatankanye arugudo rwangira umkororo wa Bushenyi road hate nguto zitwinikaye nizagamba munonga a westerns akuba nondi used now pa now mu sandage hwire at least hati batirimwe biraka era ninsima ba wax na government atpa now kurugamba kuza Bushenyi marimba teka mu biraka konkana byo biraka bakuteka mu nebiraka byo munonga twine motoka za kubira zitari harugudo oruhebira kankebera kuteka pana twine motoka ngaza sino truck neremera timo kwiganderije kuchikora kugira ngo motoka bazipima uburemezi bwazo hati bateke kirakeri izoba sino truck eje kitera chirugaho akugira ngo uburemezi bwacyo nane kirake kiba kuteka mbateka substandard ake kiraka mbakite kisahifuka na n'umushenyi konkata kije motoka mpango abo buremezi hati kiheyo hato shanga bamanya ngo bateke kiraka kati bare nkaba nijyanka ba wax bamanya ngo kiza kurokora stinga kimyeze kamunani ngo mwaka konke motoka nyakarera ari kikozere ki erare kihiro so embuto zitu nimbi kandi zifunze ningira bakazi abazi planning bakamba planning buriyo bwire pana utine motoka nyinji ezo kosoro gudo twinabe bigere twinabente twinabo bugari hati kandi ko kwira washanga side y'urugude firi hati niwo yenda kuronda side ehurire kandi umwinjo niwo shanga yo wegari wapchi oshanga yo wapchi hato mwimo bugabe bwo yakana wayino bugabe bwo kosoro urugudo na no wegara bwine no webigera bwine deno atashijeze motoka empango nanje kimvuga nakanyamusayi hati no munsi tubingana kuri giro musayizi yitu hata kimbugana anyurukanze hata kinyirukanze nanye nyirukanze wapi hata wapi yirukanze we bigere hati orove seda nashanga umwe mabi involved mu accident kandi cyo wagama ngo guto nimko kandi yakanywa musayi ka speed kana mukosa kinja ruguto ati mostere ngarugudo rwitu rwa Bushenyi waza gukora research accidents zikacendera abo programs keze zitukihira mu kazi twa radio tukashumisa aba drivers research yitu negera ngo tukatu tunga accidents nyingi akatukira kubarana netu mu transport mu office yitu tubara ko kugira ngo associations nitwe tuye checking tubunda accidents ki twine minor accidents twine fatal accidents hati nitwe tuzirebe konkati pa nawo mu yogo mwako guhira atukozereje mu nonga rugudo accidents tuzironje ninjana n'abapolisi mbanjura nari ngambari yecho hati no wawagambira bibina byanyu imwe tumene disciplinary actions kujangu komo nkabashabaza ngo nojya ko kakanywa musayi kana aba arya speed ya man imwe tine kumwa kubasa nko kumustamisa mukaganira none nga mukajya ko kumwa mutanze bundi nkebinte bakwa nanguti na speed zonka arona bukushanga bavuze bata abantu ba conductor abantu baye umwe ntobara kubatanura tamangu no muvuji wa taxi ushanga umwe n'abashuma bamwe n'baryangatanisa nkemigugu y'abantu nenga sente ebyo no mubikorera chinki wo muyebembeze omumbebembeze nyowe ndi omumbebembeze ararengoro wa warfare
then ko kuna kugira ngo tuneho bakama bitu twine management ko kuna kugira ngo chairman twine akacika ko kutwara paka yono akoko wembere wo mwami Sande Bukenya ko vice chairman ari Aaron Kanchirize twine ko kutwagira ngo twine union twine cooperatives tuli union then there is cooperatives is there under union hati ngo muri imbara twine mu cooperatives ibiri twine mu ya Mutokosi ne ya Mutoshida hati nkanye ndiye ngambira aha ya Mutokosi Geneverye Mutokosi ituri no cooperatives ibiri ezuko running on one union kugira ngo tukore hati kutagira umwaka bajya ngo president witu which timsayiweruka kuta Museveni akatuhireje mishire yabire netuyeje ya council kushanga driver mba mukwate tayi wa wataho motoka ebintu babikwaka motoka bagitwara umuyadi yatijya ngo tuyikore mu omurimo tuyikore mu warfare hatu ne warfare yitu so cooperative zezo nzegita za under union ko hati omupaka turi mu offices nungi munonga kandi ezeje shahana wa masitamire hagire cyakuteganisa no ijo mpaka uzo mu office then mine basezi tukaziha obutabo bwa receipt mbakutera receipt ndi nambaye motokero kurekana n'abashabaze bitu tubakosa munonga gazetted presses twine presses zere gazetted ezo ikire kuba no ijo katemberaho emotoka ikakutwara hata abantu biji ba customers biji abitu nibakunda okurakuka n'amasomo bacetegereza hata yija ati nyowe nindakuka hata mukurakuka aremwa kutembe motoka eyamuramuriza mukikirizana hata tembe yo muhanda ho yabaye yo muhanda tukugendamo iteka paka tukugendamo na police tukugendamo na kasite kugendamo hata muzora agambe na yendo banzo tembe muramuriza motoka hata murikiriza niwe nawe batukanywa musayino yiciriza no mubunde chukunanye personally nyete kushira kutembera mupaka nanye ndyabaho agamba ukunda speed njene ka referral njene ka kuri wapeka mega kokano manyabwe nchabwe shongibire echo kumanza paka ejire mba mafia binji abana ba mafia bana bayite kumukunda acete so nkomuntu musya ningashi oromuno genda hantu hasi ushanga paka yakuteganisa kana n'ibindi umuntu bantu wange byo kusitamo mu taxi rero kamara mu bwirerera bakakwetora yesa abashaza ntonto benda bako imotoka takagenda ero mubusha so shanga cyatujemeseza tugenda muhanda tugenda nabo kugenda ate kuko nakujya ngo paka ikabona bibemeze wazo mu taxi paka na witi yambarana ba aba mukweta ba blockers ito tubeta ba guides bide za uniform zahandikireho owantungamo nakweta hata noreba ebintu ebiri expensive nibyo kutwaraje ebintu ebiri cheap nibona boneza hata umuntu nayanga kuzompaka ngo bamugambira ko mbarara ntungamo yiwagamba muko wanyu no mutwaro haja tiyoka naya butabara kazapaka mega ngo kwagamba nimbone yakanana hata yakanana nabo bari bamwirukazi hati abateka mu mwenda ntugeta mwaga hati oguwenka wara driver kugera natera naho nati abijya b'imico mbi mbatina management because management yonete kwa kushushura nati kano muntu watembera stage wamukora kubi nchakare naija koraki konko yebwa ngukora nage bito mutwe watembera paka mega okay bamweshaho yawe mama wawe akeba mweshaho yawe tihine mama wawe yari naija kureba oryo no kuratungamo yatembera paka magya aina bana beye muri yo mutwe aba school fees semanye yasige biyana hingomuka hate nshawe koraki emwe hate naremwa kwija kugitracing natandikira kai konka watemba stage gazetted ite ba stage master na mati muza mukikoro katemba shazinga ati shayishatu tuza emutwe yarigire kurga shayishatu kwikashayina akariyo igimutwa tugifollowinga so ni advice customers bitu abutweta bashabaze mukozese gazetted press ahabwe bitu byanje bikubura ito mu office twine mu room keje jiresha documents amasimu gabantu ebi konka okugitracing koraki kana nogo muntu oguru kupakira muhanda we kwa aine tari discipline kaje kanyo musayi atenjesha okungireba nitekwa kutwara ubuvunanyizwa kuronda kunakushanga mwe namba yesi kunashukana muke hati kandi uri wavuga muhanda abamukweta mu ba driver bitu abakutsisiriza kwa kugwa hamparisha tu ezimwe nazitwarishe
akigwa bitete twara umukazi we so ejeshaho tekura kwa kuba trust hakuja guhatembera mwajya gutarugwe so ni pomuranga mu ijambo yanya eri gazetted paka nande jaheri ya paka kuja paka itekirinche tsobana kansu zizikorera myanya yo kuzaho konke myanye er gazetted they were disciplined. Okay. Ati mwana obwa hati government obunde kakora chikuba yamba kucha mnongo mbwiro obutukureba ebe ya magisteri ya higwe. Yonka government ekitukuteka kugisha bakutuyamba nukureka ngo yarwana n'amashitaga aba constant. Abantu batakosa system yo kugira ngo hari hentaro bakabone byabo. When government intervening ngo muri echo ebene manya ngo crisis kerero ho kunka amwinchi ngwa bamashita mugatembise munonga kubone byanyu mwen etuyambe ali abo abo kudiringa namashita bagire system government time jeta pana abantu mbaguza amashita genkumira akayo government ne manya chiruho ne manya no kubarimba bonese takana barimba twiba these petrol stations na mwenyo ni sima katotare na petrol za shell zituyambira aba companies z'abantu muntu butatwiba crisis uje buyabende ija hinabaye bateka tinguzaga amazina ga petrol stations bakaba siya mutwaro kenda gumwini kunka total na share abo kubaza government zatuyamba zagagumya sinji kakaga 15 hata bari aba cyabarima batembesaho kace so ni nsima ni basime zo companies zibiri dijya government yakuja ndeza government bariya abo kwe kunje byabo bakaba batutera so nabo government yengere kubatahamu akatwira turi abantu ba government bareke kutwiba government kuba kutwiba nitwiba abantu bajya kuturiya bashuma so nico kushabanisha government intervening yaba abo kugira ebe constant obugambo bwa muheru obugambo wanje bwa muheru ni manza kwebaza family yanje ni nyebaza ba driver abakiriya muramwa nyebaza abebembezi bitu abaze kutuguruminga okubasa kubahate kituri nyebazana na aba bakoze tax kare kuko nadagambire tuyinabe cyo kureberaho ngabahaji bacyase haji dirisa tinaya abashija kaba tino shawita kafa bahaji muonge tino bahaji badru ugumsha haji badru ina bana batanu London kurugomu transport sabantu kawo abatu motivatingire na nitwe turiye tumotivatinga na nabandi abatakabire nkitwe babase kwirwana kugira ngo nyencha kare abantu bakureba ubuvunangizwa uje ohereze ecyo kureberaho ihanga ryawe mugira icyo bagita ihanga ryawe. Okay, wabare mnonga omwami mujune kanywa musayi no yaba tutayayire akasheshekeri izoba ambeho za TV West ariko njya kutugambira okobe y'amajita yemuneteganisa ebyengenda nk'umuntu amazire emyaka 3 omukuvuga taxi nibinje byagamba nenjani toye abantu baburijo hine kitwayigamu reka abantu tubahereze kitinisa abo kwa mwana batuyamba batwanguise merimo no wakota genzera hantu no baza kumusindu kumuhereze mugugu agise seyo n'ibindi binje baramuntu batuyamba kandi of course ko kuyagamba kuja mu government egezeho etahe omunshonga ezamajuta obundi yakazitereza zibahacacira itugambira nebe yebintu erimune yongera yesabwe mishoro bituna na effect yo kushanga ngo be yamajuta erimu ne yongera tukabintu ndatukumza mune kiganire ki bitabwesha abantu mwe tukabasa reka tukomaha of course nanye no mwami mujuni kanywa musayi then hamwe nanyo muhereza wawe Jemima yebarebwa hatikati z'umkomuro kace tuza kwa tugarukana nake kasanga ki muzee bisisi no bakushemeze bakusashaha ishatu zakasheshe mutakarwa. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,
bullshit.